Mbola tsara korialy direkta tampotampoka ity ataoko ity. Tena misy zavatra nanitikitika anaka antony nanaovako anty direkta tampoka be ity. Tsy prévianao direkta za io fa misy zavatra manikitika anaka be mihitsy de za tena tsy nahatanty de ataoko direkta ao aty androany. Ka manasa atsika hoa zay mahita anaka mba hipartage anito direkta ko tampotampoka ito. Matsiaro andray fitenenana zany za amty direktako ty. Misy zavatra tiako andraisana fitenenana be. Firy kilo zany amizao? Tsy haiko any za tsy nilanja fa haiko fotsiny za XL lasa ML. Za teo efa XL plus de za zao lasa ML. Fa le zavatra teneniko eto roa mbola tsy any. Fa manana matsiaro tena tokony mandray fitenenana zany zaho amty direkta ao ataoko androany ty. Matsiaro tena amin'ny fitiavana mikolokolo bika manendrika za amizao satria ankoatra ny nahaizanareo naka mampanakanto de amty resaka produit cosmétique ty hoe ny produit mampihena, ny produit mitsabo tarehy, ny produit mahasalama manasitrana tarehy ka magnifique comme toujours, merci. De anao direkta tampoka hoa za androany tsy voatery ho manina be fa naniko eto za vao manao rouge à lèvres, eto za vao manao ahoana arirana dia tongotra tany Manaratsandry. Sport iny ilaina iny karazany mitaiza vatana iny satria ny fitaizam-batana voyage reny aventure karan'ireny koa anisany mahela velona sy mahatanora lalandava. Zany hoe rehefa zavatra ataonao akanao fafiny, akanao tsirony de anao zany ohatrany mahazo aina, mahazo hery karaha anao ohatrany à l'aise misehosa matsiaro tena velona be zany. Ka iteny zavatra ty zany za zany iteny aminareo en tant que liana nahaizanareo anah ka mozika zany io fiainana tena tiako mandeha voyage aloha de zay nahatonga anaka koa à l'aise rehefa mandeha manao tournée Ampelason Marely. Merci coucou Manjakely, merci tsara be za mamaky an'ireo masoko lasa mikendrina foana ya zay vao hitako. De za zany amerina fiarabagna aloha korialy mbola tsara nareo jiaby andrasiko ny masoko ty teo efa pare le crayon kely nataoko tamasoko ito karakory fahitanareo anazy. Nareo monko fitaratrako aminazy ty eto anareo mijery kory izy ato fa pare fahitanareo anazy ato mba miaingoaingo foana mba atao eto zany
en direct hoe eto manao maquillage mba tsisy idiran'le tenenin'olona hoe mavandy zao hoe zany jiaby le discussion antsika eto atsika io idiscute nareo manao commentaire za amaky aveo tsika idébat fa tsy miady de tsy mifandratra amin'ny resaka atao te débat mafy be za zany natonga nakananao direct matsiaro tena misy tokony fandraisana anjara-pitenenana anatiny raha malaza amizao sy zavatra mandeha atao resabe amizao no anaovako direct eto androany ka atomboka atsika za teto vao nanao maquillage izy ty nirandrana za io de nasina mba manandranandrana style na zavatra maromaro zany za io de zay le teneniko anareo hoe za io resaka endrika amam-bika asitsika resaka endrika amam-bika raha ohatra ka miintéressé anareo resaka beauté féminine zany hoe momba ny vehivavy miresaka angezana miresaka atsarana miresaka fanabokana hoe boka lasa ratsy lasa antitra lasa niena lasa matavy miresaka produit matsara tare mitsabo tare manena n'ity vatana ty tena lasa niena marina tena lasa ngeza tsy niena marina tena sitrana marina tena lasa ratsy marina sa tena karinina mariage za makanao foany merci bon alefaso resaka anareo manao commentaire de zaho mamaky zay aloha zany le fa ny thème atsika resaka sora tare resaka vatana nalalaka mihitsy Aristine misosa mihitsy fermeture fitaty kaiky son tsy maintsy lasa tafanao ohatran'izao foana za resaka manao direct tatoato eto couloiranaka eto ty matamananaka satria eto mazava tsara tsisy katramo tsisy hoe mandeha maizemaizina na mila makamaka iny jiro aviato azavan'ny masoandro aviato azavan'ny masoandro aviato za mpivoany jerenareo io niena za taloha efa niakatra za teo efa XL nioatra taloha za zao ML iny aloha resaka angezana hiditra amizay za amy resaka tare io tareko za mba andeha anao poudre amy tareko ty fa za teo nanao crayon aiza moa fanaovana sitako aby velao amin'io fa savay so de afafa io firy semaine anao nahazo résultat azafady anao baka madame efa olo tsara rehetra efa ela juste amin'ny madama efa nahazoazo taona de mba tsara foana ngezangeza bonjour Axel Brandy coucou sambatra sambatra rakotoary manana firy semaine bon draso aloha valiana le raso moko za io andray noty mihitsy anareo zay te anaraka an'le parcours-ko amty resaka mampiena ity ataotsika amin'ny mampiena aloha debatsika zao za zany tsy nilanja ho afa akanjoko nataoko référence za teo za teo XL efa mbola tsy tena double XL entre ny
double XL zany poako teo. De tiako tenenina aminareo zany tsy haiko hoe firy kilo za tamin'ireny fa i akanjoko référenceko de aveo za amizao ML. De nanomboka nanao an'ity ty zany za tamin'ny mois de mars. Za nanao raha nanaraka anakah nareo namoaka hira za vaovao tamin'ny janvier. Hiran'ny Liana jiaby natao medley. Taona vaovao tonga de navoakako le hira vaovao. Tena maventy za anatin'iny clip iny. Tena nahazo aina ary matetika mahazo kritika. Za anaovy raha za anaovy te matetika anaovy za zao hitanareo ankoatran'ny dite sotroko io te hena za isaka avy misakafo za tia efa tsy misotro tena za tsony za fa te vera ndray nakao raika za de atao anaty kopy za takonana lumière atsika mitsangana vermilany ato anao de tapaka izy teo anaovy dite za janvier namoaka hira de maro be kritika mahazo anaka matavy be tena hoe mahazo motivation taminaka amizay iny resaka nareo iny. Za tsy hoe za narary tamin'iny, salama tsara za, tena salama tsara. Bon janvier iny voaka clip mbola tena nisy teto nisy ina ty soka faharoniny, tato nisy ino ty nisy atoka nisy trafo tato ty tena ty chemise anaovako ty izy hitanare ty tena ny finjifinjy tiako tsy tafiditra ty tsy tafiditra izy hitanareo io zao lasa nalalaka marsa zany za nanomboka nanao nijery fahasalamana zany hoe inona le olanako inona ny ataoko ahoana ny karazana ohatrany hoe defiko amle teny mahazo anaka. Misy ane olona io miresaka mandratra tsy le izy miteny marina fa le fomba fanehoana hevitra mamparary fo. Kokoa Liana amle resaka tare zafady fa be tasy be prix gamme de firy tasy vatiako ato impody par jour neny impody par jour tsy haiko zany tiana tena impiry par jour indray mandeha isan'andro anao misotro te hena za fa io zany zay fotoana isotronao anazy fa tsisy tena voafetra be hoe tsy maintsy isaka amizao na isaka amizao fa anao mandanjalanja anao zany mandanjalanja ina anaranazy iny mandanjalanja hoe za io hijanona antrano tapaka foana resakako za koa lasa tsy mety tonga jusqu'à amle tiako atongavana foana izy zany. Bon mois de mars za nanomboka nanao any traitement ny te hena za mois de mars satria za amoaka hira ho an'ny vehivavy iny amizay le natonga anaka hoe ataoko défi amin'ny le teny mahazo anaka lava le nampiena anaka indrindra ho an'ny fahasalamako ary zay tenako voalohany za nge salama za tsara narary tena salama fa fotsiny le teny mahazo anaka lava iny Solène Andraso angala goûter amin'ny mama zanao io koko valio aky miezaka manazava kilo zaky santatra amizay mba mazava tsara satria tsisy be de be olona vahiny vaovao tsy mpanaraka anaka de
efa tafara vao nahitanaka de somary mba manao manao ino mosy ty alina kely zany atsika de zany mois de mars zany za nanomboka mois de mars satria za tsy maintsy amoaka hirany vehivavy mba ataoko motivation ho antsika vehivavy hoe afaka miena atsika afaka mikarakara vatana atsika afaka io zany safiditsika hoe hijanona ngeza sa iena somary misafidy kelikely iny choix iny safidintsika iny de le 2 mars za nanomboka 2 mars za nanomboka 8 mars za namoaka clip fa io 5 jours zany 5 jours za tena ohatrany tsy mino za ndraiky de olona tena maharaka zao sakafoko poara légume tsy misotro gaz tsy mihinana paty tsy misotro jus naturel misy sucre fa sucre koa de sucre natao ho an'olona diabétique misy karazany pitra avy mona jerevo misy siramamy zay aziny koa adiniko namoaka anazy jerevo ambany ao anaty boaty maintsomaintso zay izy jerevo ito karazana siramamy ho atoroko anareo afaka manao récupération any amindrio fe amle resaka tare oui za tsisy botika fa livraison fona zay reto siramamiko moko atoro andreo moko le zavatra atoro andreo hoe le tireo ambany ba pitraoaka ty aminaka ty ampimeme amy maman fa ilaina le misamuse meme de reto siramamy hoaniko rehefa misotro jus za io siramamy koa ty feno be io tena feno be nefa maivana be tena tsy mampatavy ohatran'izao koa siramamy hoaniko io reto zany siramamiko za misotro café za rehefa hoe te hisotro jus ohatra hoe jus d'orange reto siramamy ataoko anatiny jamais za hitanareo hisotro gaz tsony c'est fini anao zany tsy mila manofo hoe anao te hiena nefa ny vavanao tsy voafenao zany ndraika tsy marina fa ny sport za aloha tsisy fotoana anaovana sport aveo za tsy de ty ahoana ma zany mandeha salle de sport tena problème mako za manana complexe le jerijerena za mikotrana iny zany menatra za de iny nefa tsy tiavako mandeha le salle de sport za be ena maso be za raha ohatra hoe za ho jerevanao any amy spectacle sainako efa vonona hoe spectacle ty andeha hijery anaka ny anaka kibo fotsiny tiako miena mety ve dianina zany mihitsy ny fanontaniana tena tiako valiana be fa mbola ho avy any za andraso mihitsy zay zavatra zay tena tiako valiana be ka za zany tsy hoe za tsy tia sport fa le za mandeha manao sport de ohatrany menatra za raha jerijeren'olona anatin'ny salle de sport hoe iny liana manao sport iny de iny izy fa mora sempotra na zanaka vaovao ony za de very toi et moi pitra oaka pitra Sonia malahelo Sonia avery ony resy milenavana zanaka vaovao za vera tsika milena ozy Sonia vana zanaka vaovao mama de Sonia moko mijery io anga tsy mahay Sony Tena Sony Sonia Alexa Brandi Alexa Kiki Axel non Alexa Brandi Axel Brandi fana zanaka efa very place toi et moi resy milena tapaka resako laza tsy matotra raha ty de tiako tenena aminareo tsy mila mifady siramamy aloha atsika raha te hiena misy siramamy afaka hoaninao tsara
reto ny anakato reto ty somary misimisy mamimamy zay izy ty de ty tena le tena mahatsatso reny tena hoe kafe koa za tia kafe de za rehefa misotro kafe le iny go kafe mangidigidy iny tena tiako iny donc zany tia ny anaka rehefa za misotro kafe de rehefa za amizay zany te hisotro jus de tia ny anaka za aloha ny ena nampiasa ilay te voilà félicitations félicitations ki Clarita félicitations dy mahafinaritra ane mijery maheno an'izany tena mahafinaritra maheno sambatra aby za satria zay le niteneniko anareo le zavatra atao rehefa tianao rehefa tena hoe izarany le zavatra tsara anao andeso mahitsy manaova zavatra marina manaova zavatra mahitsy le afetsifetsena raha fetsy anao de mila hainao mametraka an'le afetsena amin'ny tsara fa raha vao anao manao afetsena amin'ny afetsena ratsy de anao foana sy mbaty ny afetsy ratsy iny amin'ny farany ka eto amin'ity resaka mampiena ty zany ny ana le teneniko teo hoe tsisy sanatry ny vavana anadiny lela de hikatramoko anareo ka hoe tsy miena za fa mandainga aminareo nefany matoko zany ena tsy hoe ty dite ty fotsiny zay le azavaiko tsy dite ty fotsiny fa za tompoko de maharaka régime io sakafo io tanareo zao sakafoko tatoandro de asiko accompagneko za afaka mihinana zay raha tiako fa za tsy mihinam-bary tsony isan'andro ndraiky za mihinam-bary 2 fois par semaine de misy fotoana za mba ndraindraiky anao ngomangoma vary fa tsy ataoko sakafoko be tsony amin'ny mamalagasy anaka aloha le vary satria itya de fa hitako mahavoky anaka aveo te hiena za koa tena mampifintina vavony tsy mampatenda kanina anao lasa tsy tia raha matavy ohatrany mora voky mety be tamiko lay teky ma belle félicitations nirina nisoa iny koa zao afako iny nirina nisoa zany zao nety be taminy félicitations ki nirina nisoa de continue gardeo amizay anjaranareo migarde amle poids rehefa tonga amle poids tianao andeha amle hoe mety vera kibo fotsiny tsy na scientifiquement veo isan'izany hoe zany lainga varotra be kosa aloha zany à mon avis hoe anao afaka miena raha misotro an'ity anao de tsy zavatra miontsana mihitsy fa eto amin'ny sandrinao eto fotsiny na amin'ny kibonao eto fotsiny na ohatra hoe anao le misy tenda eto iny na amin'ny mavandy za aloha raisiko vandy tsy fantako za ny sotro ny hena fantako niataka tena niataka zalahy za teto manao ninina tsy misonna le téléphone mais c'est quoi ça c'est énervant oui fa toizako foana aloha jusqu'à za mahazo résultat tiako bravo raha manana motivation continue de hitanao mahatsara anao manana anazy koa anao koa fa sendra tafitafagnano be ty izy anao regninao nihinan-kanina be na iny voky be iny anao misotro anazy malaky amizay tonga de fa miala any jiaby iny tavy be iny de anao zany mila matoky tena hoe za koa tsy maintsy miena de rehefa matoky tena vonona sainanao de mandeho azy ny régime satria izy manampy anao amle vavoninao mifintina anao mamoaka loto ratsy tena déchet kaka be le tena loto tato reny le mba hiteny gasy izy ty tay tena hoe tay anaty kibonao ato anatin'ny tsinainao ao iny midégage anao mangetotra masiso kibonao ndraiky loha manotokotoka alohan'ny rivotra miboaka rivotra anao mangetotra tapitra iny bon aza variana tsy ho mivadika raha hafa
mikaka am'izay anao mikaka am'izay anao io feno kabone io tena feno anao avy eo tu te sens vidé ozy vazaha enao maivana anao maivankivana kibonao jiaby hitanao fisapisaka kibonao iny hitanao anao nialany déchet mavesatra marina anatin'ny kibonao anatin'ny tsinainao tao kibonao iny enao platy any aby fa raha hoe spécial kiboko fotsiny fa mety tsy afaka mety tsy tokony hena ve reto non tsy haiko na mahavaly an'le fanontaniana teo hoe mety vera kibo fotsiny zay valin'iny de mety hoanina foana ve ilay tena mbola voky iny oui izy zany tsy mifidy fotoana hinanana anazy fa anao kosa hoa mba mila manao régime de régime moa zany moko izy io le mot régime remarqueko mamparary fotsika mihitsiny za aloha tsy mavita régime fa raha régime nampiaina am'le izy de aleoko zany tsy anao aza miditra am'izany akifa fa rehefa le fiteny anazy angamba hoe fandanjalanjana ara-tsakafo lanjalanjainao zany sakafo hoaninao izy manampy anao mba andanjalanja le vavonao mba tsy tanao le tsy mety afa-po raha tsy mihinana voky be iny afaka niny anao mora voky aveo anao tsy mahatsiaro mosary matetika ohatrany hoe coupe fin aveo anao ampiny analan'le déchet tavela anaty tsinainao ao iny sy gazy anaty tsinainao ao iny zany mombany ty dite ty zany manampy anao am'le manala an'le loto ratsy ao le déchet tavela anaty tsinay sy gazy menaka ratsy amin'ny vatana anao jiaby iny de manampy anao miretrécir ny estomac zany hoe mifintina ny vavoninao tsy hoe kapila raiky mivongovongo be anao voavoky fa mora voky anao tsy mahatsiaro nona matetika anao mora voky vavoninao de folo anatin'izy ty de 30 000 ariary ny paquet ray de 10 jours zany ty de hoe firy jour zany firy paquet zany manala firy kilo tsy milanja ho aza fa za double XL lasa ML amizao tsy tena double XL za fa entre ny tsy haiko moa zany fitenenany de za zao L ML za efona tsy fantako hoe firy fa mois de mars za nanomboka mois de mars za nanomboka atsika zao mois de juin mois de juillet tsika zao donc mois de juillet zao zany zao za hitanareo zao io nandeha tsikelikely izy nandeha tsikelikely izy nandeha tsikelikely izy vatako zao tena zatra tsy mety raha vehivavy mampinono misotro an'ity kosa aloha tsy mety koa vehivavy be voka no hisotro an'ity zay koa mba tokony mba tsapatsika vehivavy fasarotany mafampinonona zany fa tokony tsapatsika vehivavy fasarotany abe voka zany tokony tsisy fanontaniana mipetraka zany za zany raha hoe be voka zany na mampinono zany tsy ho sakoko mihitsy ny andeha hipelipelika hoe andeha hisotrosotro zavatra ampienana ka za ve mampinono de andeha finitiny kokoa noho ny zanako zavatra logika be fanontaniana tokony tsy apetraka anao mihitsy zany fa tokony manajatena kely anao zany amin'ny mahavehivavy raha ohatra ka mampinono ohatran'izany koa olona be voka sapady ane zany be voka zany ake de iny andrifa andeha hitondratondra hisotrosotro zavatra mampahy hafahafa zany oui za lasa tsy te hihinana raha maro tena malaky voky za teo na taille XL ray volana za nampiasa zao lasa taille L Nirina soa bravo ki Nirina continue tena bravo be mihitsy Nirina félicitations malaky tena nety zany faranao olona manana fahavononana rantsaina de mividiana fa raha mbola tsy vonona aza miditra fa manjary lasa manome tsiny anakanareo zay le niteneniko teo anao rehefa fetsy
ataovy fetsy amin'ny zavatra mahitsy tsara marina fa raha vao fetsy ratsy feno lengalenga fanararotana fitapitaka anao foana voany iny amin'ny farany olo mahazo ondra mahay raha tiako tenenina zany zay le niteneniko za io andray fitenenana kely androany tsy vitako nangina satria am'le resaka mifamaofao ato anatin'ity réseau ty lasa matsiaro tena voa kitikitika koa zany le matsiaro tena voakitikitika zany za am'le hoe efa ao anatin'ity sehatra ity ary ty zavatra ty tena nataoko ary hitanareo tsara fa tsy niforoniko io za hitanao io za efa niena fa mbola manohy JPT iena roa merci maman voangy niaina Chantal Ania félicitations Kivoanga bravo voangy niaina félicitations MP rendez-vous tsika na tsoy za rehefa aveo any de félicitations continue sakafo foana ho alanjalanjao am'izay fa io vavoninao lasa zatran'io folaka estomac-nao io anao tsy mipody matavy zany tsony da aveo anao rehefa tsy tianao gazy io tsy tianao tsony na misotro an'io anao fa efa aveo anao tsy malany maro karan'izany koa raha matsiro raha matavy le vavony zatra voky nefa ny anao aveo miala menaka ratsy aminazy ty miala déchet ratsy anatin'ny tsinainao ao miala gazy ratsy mampiziriziry vatanao seposepotra gazy déchet anaty tsinay miala donc marsa zany nanomboka tsika zao mois de juillet za tsy nilanja za tsy mahay firy paquet zany tsy hay koa fagnano mividiana alohany eny de ataovy hitanao eo foana izy toizako mividy koa anao tapatapaka bon tapatapaka ve azoko ina matapatapaka anazy de iny zany momba an'iny ratsy réseau fa le fisotroana azy isamaraina ihany mo sa ahoana le fisotroana anazy zay fotoana mety aminao tsy tena manana fotoana scientifique be hoe isaka so de maty jiro de maty wifi pitraoaka mirehetra na jiro mirehetra jiro tsisy hoe fotoana scientifique be hoe tsy maintsy scientifique moa fa spécifique tsy haiko zao de miteniteny fa tsisy fotoana hoe natokana be hoe mandeha tsara ka oui mandeha tsara koa za koa ne gaga hoe fotoana hoe tsy maintsy voatokana be hoe tsy maintsy amin'ny alina na maraina na ny olona samy manana amin'ny programmany azakasarotana kineny raha ohatra ndry ozy ndry tsy voakavoaka an-trano za aloha sotroko izy ty raha ohatra ozy izy ndry aloha za avy mivoaka sotroko izy ty nisy programme tampoka za fa tafisotro tsy manina io tsy maintsy miprevenir anao izy rehefa ho avy satria kibinao mangotokotika anao boko am'izay mangotokotika iny mandefandefa rivotra iny melimela akaikin'olona fa miena anao miena mavandy anao raha tsy miena raha ohatra ka hoe anao mampiasa ny tehena za mavandy sotra nareo nagnano témoignage ato amin'ny direct ato tsy nampitovy an'ity ty sy le tare reny le tare naka sary olona manana sary ny taloha olona ty zany menatra olona ngamba ny amoaka ny morphologie amoaka vatany de lasa tsy kokoa efa tena niena be za ato mbola misy 2 jours vao tapitra ny iray paquet ilay kibo tena lasa misotro za io zao satria ato an-trano félicitations oh là là tena tiako be mihitsy nyrety commentaire makasitraka anareo le tiako tenena mahatonga anaka za ndray lasa nakasitraka anareo le fatokisanareo anaka natoky anaka nareo satria hitanareo maso tsapain-tanana
dia izay na tonga sariko tena za matavy be tao reny na bokako manao vidéo direct za hitanareo io kely za ao 30 000 ariary 10 infusette anatin'ny paquet raika ito zany mode d'emploi ito izy atao anatin'ny rano mamay be avy nangotraka iny dia alatsaka anatiny toujours belle lay merci Arena Vani merci anao koa ny hoe tsara ma chérie bonjour tara vao tonga fa mba mila tehena ray paquet dia mba mila détail zafady indrindra détail moa zany dia tsy mifidy fotoana ny fisotroana tehena za zay fotoana mety aminao dia ataovy araka ny programmanao fa rano tena mamay avy nangotraka mihitsy araraka anatin'ny kopy dia atao anatiny ao tehena za tena tsara somaro rakofo mihitsy ny kopinao ambelao amizay masaka tsara izy aveo amizay mangatsitsika iny sotronao izy sotronao iny laninao iny tapoy koa fa mbola mahazo an'le dité tsara mihitsy anao tsy tokony misotro zany raha vao antrano ve mianatra mankony zany efa teanao tsy tokony misotro zany raha tsy haiko dia anao zany afaka manapoka taponao indray mandeha izy amin'ny rano mafana indray mandeha dia rakofo koa dia sotroy koa mety misotro fa misy mankolona mafimafy kibo dia elaela iny zany vao mikaka izy ohatra vao miboaka le lotony fa io amin'ny voalohany lohany tokony mikaka be foana marary manotika mihitsy izy alohan'ny boan'ny kaka manotika raha tsisy effet karaha zany ve dia ozy izy anao hoe tsy mandenga mikaka amizay anao lasa kaka iny mijanona iny kibo manotika iny 30 000 ariary 10 infusette anatiny paquet ray firy paquet vao mahena firy kilo sy ny tariny reny fanontaniana reny sarotra aminakahy mihitsy mamaly an'izy reny ka miangaviako anareo zay mahita mba partage ty vidéo ty satria sarotra manoratra an'izany tsy voafaritra mazava olona misy aretina mety mangala olona mampinono tsy mety bevoka tsy mety olona misy tension efa sous traitement tension tsy maninona afaka mihinana satria iny koa manampy anao tanareo le cholestérol menaka ratsy amin'ny tavy ratsy ange mahatonga aniny tena marina kosa aloha fa tena mihena manotika kiboko manotika kibo be io kay sady tavy no rivotra be mihitsy mipiritsika tsara mihitsy ilay fandehany tsy ary tapoako rano foana tena mikaka be mihitsy tsy tokony misotro zany raha vao tsy mijanona trano ve mianatra manko zany efa teanao fa sao tratra ny kibo manotika any am-pianarana dia tsy haiko aloha fa safidindry tsy hitako zay tenenina amindry am'izany fa olona io safidiny mba anjaranao ndraiky mandanjalanja programmanao am'izao fotoana isotroko anazy na zao fa izy dia mampikaka voilà anao mikaka manotikotika io tena hitanao hoe rivotra gazy tanatin'ny vatanao tao iny karaha hitanao hoe raha ohatra hoe anao ballon potserina dia mipotsika zany le ballon tsy tokony misotro zany raha vao antrano ve mianatra tsy azoko mihitsy dia izy amizay zany dégonfler anao ohatrany hoe nivakina anao raha ohatra ballon zay nivakina ka lianazy zany ohatrany hoe ballon mivakina ka raha ohatra hoe tenenareo mety vera kibo fotsiny mety miaina iny akizany iny akizany eny aiza sandro beko teto iny teto fanampatahotra ty fa
teto tato misy atoka ty misy tsy saky banana fa misy bouillet teto za moa zany lasa ohatrany tsy maintsy manoatra an'izao foana aminazy ty a mba imontreako aminareo fa fetsy amy fetsy tsara ampiasaina fa tsy fetsy ratsy fa manimba amin'ny farany zay soyons maligna afaka fetsifetsy fa tovy tsara fa azo manao fetsy ratsy fa manambaka olona ne manimba anao ihany amin'ny farany zara ohatrany lasa tady tsisy dodosy raha misa tena tezitra mihitsy tsy mamenatra avy nisotry raiky kopy efa ato amy WC rivotra be sady mivalana be voilà bravo continue kia toizy chérie toizy toizy fa miaina foana ndry farany de rehefa aveo ane io vatanao amizay zatra zatranao kelikely vavoninao zatra tsy tendakanina vavoninao lasa zatra tsy tia raha matavy mienao azy lay anao za efa avy ambony tension fa izy zao efa normal ary dokotera nagnasa za mila mampiambatana kely mba mety misotro ve oui mety misotro mba hoe kola zaiko mety misotro ka mety misotro tena mety manala safitriany anazy sotroko foana isan'andro afa-tsy mandeha voyage voilà eo azy zara mbola riatako mandeha voyage satria manko za mandeha tomobile personnel mandeha voyage donc zany rehefa te hanao besoin ko za de mijanona ia za olona mitondra tomobile personnel mandeha tournée miaraka amin'ny élémentko te hanao besoin za de mijanona tsery toeranao sécurité za de mijanona voilà de zatra zany vavoniko so tsy tendakanina tsy tia raha matsiro tsy tia raha matavy tsy mareno mosary matetika mora voky azadiny mitondra an'le taille XL reny ho any zandry tafitikiko mafy baraka mity zandriko ty zao hitanareo io manoratra io andeha andovany akanjo mizoky XL reny efa nisy amboniny XL raha azona atao nisy olo akanjo amasonareo mba haizanareo hoe tena atraiza marina moa zany taiko teo zany sy za amizao gaga donc anareo crème tare aloha za mahasamy joro fa tsara crème oui mbola miresaka ina moa izy ty teo miresaka minceur monkony za io aveo karaha hitako niala olona de taperiko amy te minceur aloha ny directako androany fa amy manaraka iresaka momba ny tare donc fa tena te andray fitenenana be za tamity resaka tare ty tena nanitikitika anaka nanao directa matsiaro tena voatoatoana voatohitohina zany zaho satria efa haitsika eto matetika za hitanareo manome retour client indrindra zalianana tonga naka lasa nanao mpivarotra nyty produit cosmétika mitsabo tare amin'ny alalany tare simbany mony tare simbany produit agressif produit blanchissante produit mahery mandoro taresy mainy masoandro ary tasy azo avy amin'ny alalany tache de grossesse trouble hormonal zany hoe mélasma hyperpigmentation tout ça tena mitsabo ny ainako zany zavatra zany
tena niainako tamin'ity tareko ty tsisy kiforiforona tsisy fetsifetsy tsisy hoe na foronona nataoko an'izao tareko na nataoko an'izao tsisy fetsifetsy hitanareo reny angezako reny hormone koa natonga an'ireny resaka stress resaka trouble hormonal dia hitanareo amin'izay le zavatra hoentin'ny hormone lasa matavy ianao rehefa mikorotana hormone anao tarehinao simba potika rehefa anao anatin'ny trouble hormonal lasa tsy mahay migerer appétinao anao lasa tendakanina anao lasa tsy mahita tory anao lasa manque de concentration anao amin'ny fiainana anao maro raha mikorontana amin'ny toe-batana anao za aloha liana tena te hihena mafy mihitsy fa torohevitra zaho azafady te hihena za 30 000 ariary paquet dia 10 ato anatiny merci fa efa misy résultat be mihitsy tamin'ilay te hihena za tsy haiko koa ma le problemenao koa zay neny izao teneninao miavina io izy io zany inona le miavina dia inona tsy miavina le miavina moa zany le tsy manao bonjour raha fa mifanena amin'olo c'est pas le sujet lehilahy tsy haiko sa vehivavy ka tisia bon resaka tare iny angamba mety tsy teneniko am'izao fa raha m'intéresse anareo resaka tare dia toizatsika resaka fa raha ohatra ka tsy raha m'intéresse anareo ndraiky resaka tare dia toizatsika resaka raha tsy m'intéresse anareo resaka tare dia tapana resaka tare dia tapana direct fa mijoro vavolombelona fotsiny za mba asu point de vente aty la réunion fa te hihena sa sarotra ki tena sarotra ki le point de vente le migerer le asa mihitsiny hitanareo za nge za raika tanareo tanako aby tsy tsara mihitsiny tellement tanako ty lena lava mikorokorotra mihitsiny azonareo za io ara zao rehefa zavatra tsy haiko dia aleoko miteny mihitsy hoe zavatra tsy haiko za zao mba te angataka hevitra amin'olona hoe matoronareo hevitra hoe za ino mba soin amin'ity mainko ty fa mijaly izy ty miasa be amin'le zavatra ataoko ato maro be bonjour Liana misy promotion ve crème kely fadadany sy savony eo mihitsy tsy hitanareo za le tsy manao promotion foana io tena zavatra rehetra zao miakatra miakatra vidin-javatra na emballage miakatra jiaby raha jiaby ampiakatra prix koa nefa ny za sarotra be tsy hitako hoe inona zany ataoko ka dia miezaka zany tazona amin'le prixtsika mba ho prixtsika iny foana mifampitsinjo zany atsika zany angamba ny tena marina fa le natonga nakany teno tsy afa-po tehiteny be za io maro raha tiako tenenina fa misy fetra ny zavatra azy tenenina fa manjary lasa manova zavatra maro be fa raha olona intelligentsika mahatsapa inona tiako tenenina fa ny zava-misy tsy afetsifetsena na fanararotana anareo ny fivarotako an'ity produit ty eto fa niainako ary dia niainako fa tsy niainako tanatin'ny afetsifetsena fa niainako hita maso sisy hoe zavatra ny foroniko hoe za nanao an'izao na lasa zao nataoko dia zao miaraka mpanaraka anaka eto foana anareo sura za fa maro anareo mahita ny parcours ny tareko tato na ameko exemple raika amin'ny sariko anareo tsy haiko hoe namboarina natao inona io fahitanareo amin'ny tareko io naturel aveo io sa misy montage io sa inona fa io za hitanareo io mahatsiaro tena voatohitohina kely tena te andray fitenenana ary maro zavatra tiako tenenina nanana anjara za sitrana nanana chance za sitrana dia entiko ifampizarako eto io nasoanaka io
na sitrananaka io na soanaka io mitsabo ny tsaboko an'io tareko io izy andesiko aminareo ito nampienanaka ito izy andesiko aminareo ty zavatra ty vokariko ato maharatsy an'ty tanako teneniko anareo ty vokatra vita malagasy rehefa mitsabo tena atsika tsabo iatrany anatin'ny vatatsika koa fa ny tasy sy endrika ratsy miboaka amin'ny tarentsika io indraindray avy anatin'ny ainy atsika zay le niteneniko hoe nenaka resaka hormone ny atomboany tena hormone aza mihainy vavan'olona ki tsy raha tena hividy ny olona toizakia mirary soa za aloha tena nahita vokatsoa nampiasa crème sy savony mankasitraka indrindra fa mbola anafatra koa za io de mba asuboaty mba moyenne le crème liana kokoa avy Majunga lay kokoa nareo any Majunga le boaty mihitsy ny angekio le izy fanazavana an'iny moa zany somary sarotsarotra be fa raha vao miakatra boaty de tsy maintsy hiakatra koa prix de lasa mampalahelo nitanareo le natonga an'iny ange efa étudiena tsara mihitsy hoe mba efa mividiny olona jiaby tsy olona farimpananana tsy mitovy misy any mba te hividy izy de tsy manana moyen izy de atao ohatran'iny de aloha hijanona mitovy daholo zany ny efa naboakako teo tareko hoe ohatrany efa avy ohatry zao tareko efa avy karan'io liana io liana hitanao io tsy mahay ninona io tsy mahay ninona samy mahay mijery sara etsika tsy mba tahatsotro zao satria zaho za hitanareo naventy be iny nanao trouble hormonal za iny tena naventy ny voaka mony karaha biby tareko ny stasy ny témoignage moa ato efa tsy volagnina tsony ny téminseur angambany tsy de misy hoe sary nalefan'olona fa raha message de ankasitrana koa ho anareo zay nandefa message hoe tena amin'ny fisaorana hitanareo zany mahazo fisaorana aminareo ohatran'iny de karazana ohatrany hoe mahatonga anao manana ohatrany hoe fatoky tena hoe saotranao Andriamanitra tsy namitaka olona zany za iny na somary lafo tsy maninona le crème moyenne de tena tsy any mividy boaty ianao tsy afaka mividy boaty hoe raiky roa fa tsy maintsy tonga de fa boaty maromaro dra zany ty misy namako misy ty clienteko ty tsy haiko izy ty marina diniko fa mamoaka sariny jerevinareo izy io izy mandefa sariny aminaka jerevinareo tsara mahafinaritra afaliany io afaliany io iny izy amizao izy hitanareo tsy za raika maro ane témoignage amin'ny tare ato tena maro tsy manararoatra anareo tompoko asanatrian'ny vavaka andeha hoe andeha asiko zavatra tareko andeha taoko an'izao tareko de hoe za taloha zao de za zao am'izao non mahay mijery sara atsika io fa olobe jiaby atsika io manam-pahalalana atsika manaraka internet ty ato mahay mampiasa réseaux sociaux ato teny raha maro be zay natonga anaka amin'ny teny ohatrany matsiaro tena voakitikitika zany de ohatrany lasa filoamantsy nandakana io le izy nefa n'le olana hitasoa anatin'le asa anatin'le fahasoavana io izy ataoko akaikiny anazy iny jerenareo tareny io de io izy am'izao tsika tsy manao magie fa mandeha traitement de miezaka zany mba manaradalana
mba miaro tena, mba manao écran solaire, mba manao satroka, mba manao crème hydratant, azonareo? Zay le izy fa tsika zany tsy hoe anao an'ity zaka de hoe zao zavatra niainako de atoko anareo le izy hoe mahasoa ny hafa koa izy zany sorana an'Andriamanitra nefa fa tena maro koa anareo sitrany. Ty misy voisine anay jerevonareo Amajunga any io fanakaiky trano taminay de jerevonareo indray izy so tena marina raha teneniko anareo io io ino tena mahagaga fa ino azonareo le izy tsisy hoe sanatriny resaka za hoe andeha anararoatra olona de eto za de amorona n'izao tampoka hoe zao nanao an'izao za de lasa ohatran'izao tsy mahasambatra anaka zany tsy mahasambatra le mahasambatra anaka le za hitanareo maso zao hoe za teo zay ane ka lasa ohatra zao alala tsy mampino zany tena mahasambatra anaka zany tavoko zay lasa mainsimainso io tareko lobe zay lasa kara popety io Dieu merci na iny anareo faly iny de mifindra aminaka koa iny de miaraka falifaly atsika jiaby zay le tiako zay mahafantatra an'izany tiako tenenina zany manam-pahalalana fa tsy hoe za androany mandeha mitaka anareo de mahazo otrino moa zany tiako marina misy an'ity madama ty tena nampalahelo mihitsy adiniko aby sy jerevy tsara io olona io de toko anareo io asa io manombonomboka ny savasava izy teo de io izy amizao eo i tsisy hoe za namorona sary taminaka tato nataoko montage sary namenareo anaka fankasitranareo anaka fisoaranareo anaka de za koa misaotra anareo natoky anaka fa tena zava-dehibe zany fahatokisana zany tsy resy lahatra tamin'io koa nanefa nareo raha tsy nahitany anaka iny de zay koa mahatonga anaka mahasamy joro hitanareo am'faso zao manaovanareo sachet MT hena za azafady d'accord alefaso amin'ny impeky na tsoy le numeroko iny matoa koa za masaka mitsangana eto hainareo hoe tena tsy nisy fitaka nataoko anareo tsisy afetsifetsena fa tena zavatra niainana zary mba maniry mba ampitoana za tena ataoko montage vidéo tsara mihitsy mba maraka mahita anareo hoe zalahy karaha zao tena tsy mahay an'izy iny za io mbola mitady ankizy mahay anazy iny zany raha sy jerijery sary ina jiaby koa resaka tokony atao teneno za raha misy zavatra tianareo resana de tsika miresaka miandalana eto fa raha tsisy resana tsika de hiala za fa manjary lasa radio mitatatata tsy mahita aby ombadika any tsy hitanao aby hoe misy miaina sa tsisy miaina raha vao tsisy manao commentaire moa anareo de tsy haiko za hoe misy miaina sa tsisy miaina misy commentaire amizay haiko za hoe misy miaina za lay anaovana te mampiaina amizay alefako amin'ny MP any oui alefaso coordonnées de ny commande de raha pitso livrena de ina koa zany resantsika fa raha tsisy resana de lasa zao lasa radio mitatatata eto
aty Majunga ve tsisy aky any za zany tsisy point de vente mihitsy raha ny tena marina ny tianareo ay za tsisy point de vente prix an'le tehena za 30 000 ariary 10 infusette anatin'ny paquet raika aty zay de sotroina indray mandeha isan'andro izy ty fampiarana amin'ny équilibrage alimentaire zany hoe mba misy sakafo fadina fa rehefa aveo anao zatra de melasa zatra ho azy vavoninao satria manampy anao izy ampifintina ny vavoninao sy manala an'le déchet anaty tsinay gaz ratsy anatin'ny vatana menaka ratsy reny mampamaivamaivana anao izy plante médicinale zany hoe fanafody io zany karazany ohatrany hoe aretina manko n'le tavy io de manala an'le tavy manala an'le aretina dikan'izany misy miaino inona ky le misy miaino zay angamba fa ohatrany efa tsy de misy miresaka anareo de aloha fa hiala za fa le crème lay prix azafady inona ny olana ny tarehinao madame arakaraka ny olana ny tare le gamme proposeko satria misy gamme roa samy hafa le traitement tare misy traitement an'olona misy mony tasina velany mony rida panda tare mainy produit mainy samy hafa misy gamme anankitelo samy hafa fa misy MP any azafady prix ny crème lay inona ho any olana ny tarehinareo arakaraka ny olana ny tare no gamme proposena misy gamme telo samy hafa izy ty ato misy MP any amin'ny resaka tasy s'il vous plaît d'accord any atsika manohy anazy fa tsy tafibokako le resaka tiako resana teto iny fa aleoko miala aleoko miala fa tiako iarovana be loatra manko le izy satria lasa ohatrany miteraka hoe fanararotana daholo zany ty zavatra ty fa zavatra tsy normal de zay le mamparary loko mahatonga anaka teteny rehefa tsy misy zavatra azo tenenina misy zavatra tsy azo tenenina marary loko mandinika anazy so de tsy mety eto raha miteny eto no misy mony gamme complet traitement ny mony gamme complet ahitana savony fotsy savony mavo masaka fotsy masaka mavo crème kely fadadany ary tambavy anankiroa zany hoe mony tasina velany mony cicatrice ny mony ary ny tare grasy mangana mainy masoandro gamme complet zany traitement anao izy rehetrarehetra gamme complet 80 000 ariary fa raha tsy asiana tambavy izy de 70 000 ariary zay misy tasina mony lay zay fotsiny tasina mony gamme manadio zay ahitanao masaka mavo de savony fotsy sy crème kely fadadany io anankitelo reto zany ty crème ty de masaka mavo io ny tasy navelany mony gamme manadio de gamme manadio 50 000 ariary ny gamme manadio zay inona koa zao ary lasa mahantra be ry zareo rehefa miena inona lasa inona be ry zareo rehefa miena inona ky zany tantaraindry zany ny vilala ary lasa mahantra be ry zareo rehefa miena prix am'le infusion minceur 30 000 ariary tehena za 10 infusette ao anatiny paquet ray zany hoe 10 jours zany ty 30 000 ariary ty 10 infusette crème pour tache de grossesse efa 8 ans nefa lay zaza nefa tsy mampinono traitement ny anti-tache 50 000 ariary na 70 000 ariary raha miaraka amin'ny tambavy zay fa hiala zava tena mevitsy nareo de manaraka andray na miezaka miverina eto raha riva fa tsy afapo za fangaro manko izy teo iny de lasa tany amin'ny tehena za tsika nanomboka anazy fa ho anareo zay tia raha
mitongava hariva anonseko eto mihitsy fa tsika hiresaka momba nyity raha malaza be amin'ny Facebook ato momba ny tare, misy panda, misy tasy, misy mony, misy rida sy sitrana sy madio sy tsisy fitakaty. Zay à ce soir les amis, misaotra anareo namako mpanaraka anaka, merci mes fans adorés, de bisous be, de manaraka ndray raha ohatra tsy taverina rariva fa hiezaka tena hiresaka atsika rariva momba ny problème sady zavatra malaza be aty. Mandray fitenenana za satria za tsy mikatramo anareo amin'ity asa ty fa tena zavatra nahasoanareo nizaraiko teto satria nahasoanaka ary tsisy fitapitaka fa tsara raha mazava. Bisous.